Danas ćemo proći fizički izgled nove generacije AP-ova. Prvenstveno mislim na AP-ove serije 500. Konkretno ispred nas je model 515, koji je jedan od manjih modela serije AP-ova koji podržavaju Wi-Fi 6 ili 802.11ax. Ovo je model koji, ako pogledate s prednje strane, on prvenstveno ima nekako izmenjen fizički izgled u smislu pozicije ledova, znači ledovi su sada dole ispod AP-a i kao i kod generacije 3, jedan LED je sistemski i pokazuje stanje samog uređaja, dok drugi LED služi za dijagnostiku radiofunkcionalnosti. Kompletna tabela koja tumači stanje LED dioda je data u Hardware Installation Guide-u. Sa zadnje strane situacija je malo kompleksnija. Znači, prva stvar koju možemo primetimo je da je sistem montaže AP-a kompletno promenjen. Ovo je učinjeno iz razloga što sada AP-ovi nove generacije nešto teži i oni plastični nosači ne bi više, to jest nisu izdržali neke testove opterećenja, posebno u situacijama zemljotresa i tako dalje. Znači, sistem montaže je metalna šina, ova šina dođe sa AP-om i onda u zavisnosti od toga kako montirate AP, da li na spušteni plafon ili na zid ili na običnu plafonsku montažu, kupujete određeni adapter. Tu je takođe i novi tip konzole. On je fizički posjeća na micro USB konektor, međutim nije. Znači, u samom kablu se nalazi i RS232 na USB konvertor, tako da je, iako je fizički interfejs u formi micro USB konektora, naponski nivoji su takvi da odgovaraju serijskom portu, a ne USB interfejsu. Ono što takođe možemo da vidimo je da ovaj AP konkretno ima dva Ethernet interfejsa, znači ponavljamo ove AP serije 510, konkretno 515 model sa fiksnim internim antenama. Od ova dva porta, jedan port je u stanju da primi napajanje i takođe ono što je zanimljivo da ovaj port 0 ima mogućnost priključenja na smart rate switcheve, to jest na switcheve koji podržavaju brzine od 2,5 gigabita, znači nije više ograničen na gigabitnu brzinu, obzirom da novi Wi-Fi standardi obećavaju brzine koje su mnogo veće. Tu je standardni 12-voltni priključak, znači snaga adaptera treba da bude negde oko 2 ampera, 1,8 nominalno ovde, obzirom na nešto veću potrošnju novijih AP-ova. Drugi priključak na ovom modelu nije u stanju da primi napajanje, međutim, on omogućava da takođe radite nekakvu bilo agregaciju u smislu povećanja propusnosti linka putem nekog lacpa ili u smislu redundansa. Takođe postoji uvodnik za kabel koji vam omogućava da kablove sakrijete prilikom montaže.